Dobar dan poštovani gledatelji, gledate Numizmatika.net, video kanal specijaliziran za numizmatiku i faleristiku. Ja sam Zlatko Viščević. Danas ću vam predstaviti jednu jugoslavensku novčanicu, radi se o novčanici Narodne banke Federativne Narodne Republike Jugoslavije od 5000 dinara, datum izdavanja 1. svibanj 1955. U literaturi je ova novčanica zavedena pod kataloškim brojem P72 u standard katalogu Float Paper Money, poznati kao PIK katalog, te pod kataloškim brojem 62 u katalogu Viščević za novac na području bivše Jugoslavije. Ova novčanica je tiskana u Zavodu za izradu novčanica u Beogradu u količini od 64.585.000 komada. Novčanica je puštena u opticaj 25.4.1957. i nalazila se u opticaju do 1.1.1969. Dimenzije novčanice su 151 x 72 mm. Od zaštitnih elemenata novčanica ima specijalni papir sa mikrovlaknima, a prevladavajuća boja novčanice je plava. Na licu novčanice nalazi se dio reljefa Kosovka djevojka autora Ivana Meštrovića. Reljef Kosovke djevojke isklesan je u mramoru 1909. godine. Reljef se odlikuje čvrstim i stabilnim oblicima koji djeluju monumentalno. Kosovka djevojka je dio neostvarenog dijela pod nazivom Vidovdanski hram. Maketu Vidovdanskog hrama prvi put je Meštrović izložio u Rimu 1912. godine kada je za isti rad i nagrađen. Budući da ovaj projekt nije naišao na nikoga ko bi financirao njegovu realizaciju, Meštrović je maketu godinama izlagao po svijetu. Na kraju se maketi izgubio trag, po nekim izvorima tijekom prvog, a po nekim tijekom drugog svjetskog rata. Međutim, maketa je pronađena tek 1968. godine u New Yorku, nakon čega je dopremljena u Beograd, a nedugo nakon toga, 1971. poklonjena je gradu Kruševcu. Ovaj motiv Kosovke djevojke javlja se i na kasnim jugoslavenskim novčanicama od 5050 dinara. Desno u sredini novčanice je oznaka nominale 5000 dinara s natpisima na službenim jezicima Jugoslavije. Iznad nominale je naziv Narodne banke, Narodna banka Federativne Narodne Republike Jugoslavije na ćirilici. Ispod oznake nominale je datum izdavanja 1.5.1955. i potpisi guvernera Vojina Guzine i predsjednika upravnog odbora Dobrivoja Radosavljevića. Na dnu je serijski broj novčanice koji se sastoji od 2 slova i 6 znamenki. Na naličju novčanice nalazi se zgrada Skupštine tadašnje Jugoslavije u Beogradu. Izgradnja Doma Narodne skupštine započela je 1907. godine kao reprezentativno zdanje za potrebe Kraljevine Srbije po projektu arhitekta Nikole Krastova. Zgrada Skupštine zidana je sve do 1926. godine kada su radovi obustavljeni. Sljedeća faza u izgradnji zgrade započela je poslije smrti kralja Aleksandra 1934. i konačno je otvorena 18. listopada 1936. godine. Lijevo i desno su oznake nominale 5000 dinara na službenim jezicima Jugoslaviji, isto tako i službeni naziv zemlje naveden na svim službenim jezicima u ondašnjoj Jugoslaviji. Autori novčanice su Miodrag Petrović, likovno oblikovanje, i Tanasije Kranjajić, graver matrica. Postoje dvije varijante ove novčanice, novčanice s malim brojem 2 u donjem desnom kutu i novčanice bez broja 2. Inače, novčanice s brojem 2 su češće, dok su novčanice bez broja 2 rijeđe, iako se u nekoj svjetskoj literaturi greškom navodi suprotno. I to bi bilo sve za danas u ovom videu. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, možete ga lajkati ili podijeliti, isto tako možete se pretplatiti na ovaj kanal. Vaše komentare možete slobodno ostaviti dolje ispod videa. Želim vam ugodan nastavak dana i do sljedećeg videa.